Nakajing opediang ya kijing ujor na kinong song snong hakabaya day bat kibabun kijing namar kajing bombiang karukom traikam ka Mauring Keneng Community Health Center CHC nakaliang kinong elam ka snong Mauring Keneng hakajing elam uba Peter J Lawai hakalaipo tarik unai tung araja arpusan kalalej banyak kendo yo ba Havingstone Karparan u MLA ka Mauring Keneng banyak keren halor kini kemat. Habakran sikilat pathai kubor ubak Peter J Lawai ulaong. Ban nadu bola kentiu kerdan yaka syaka Community Health Center Henry kilayo ipat bakajing traikam jengka kadang longkum ke PHC da kapapen pau ba hadu menta ketika CHC kedon tangwei doktor bat keni ke bu jing yaki bria ki bapang basitam habaki lej ban pak sumari lade ha ketika center. Nalor kata ulaong ru bakidang don shipun kijing duna nalor ki dawai ki staff nurse ki ward boy ki ward girl bat ban benrap bakan mentoy ayu baka sorkar kan kentiu kerdan yaka syaka Community Health Center henrai hadu mentapat karukom traikam kampat biang Namar kumpulang hadu menta bubun kijing jor kawan syaka snong namar kijing bombiang ka syaka ajing sumar kabaki pa ki de banyo henrai kumpulang hadu menta kimyo kumba laangnut kumbala kentiu kerdan ni ka spok CC ni iba kicing terkam juga tika mor kenang CC kadang sa kumju kumka kerdan juga PSC ti kawai na kicing ka kipa iba ki kendo the menta ka dei ka cing bom dan ki doktor namar ngilap nong ba u doktor don tang wei ban terkam the te i in charge beri pu the kamut kumulong menta jumlah syu nam ta ban ai kicing sekri gaju sumari pa iba namar hakju ko por ibat ru komita i block medical officer iban page ikini ki sub center nang tagini ki PHC kum ka smet ki page kum ka diposo te babun kedika program given lech feel te wan sekri hang the menta kamut ka long tang we doktor te we doktor menta bun page ikini ki patient ka ba kum no ka OPD hak singi ka poi kum ba sispatam te sispatam we bru un page mesingi ba damit kam dei ka sub uru na ju sekri te kamtam ka service ka bala offer hang the po ka markna CC kedika 24/7 kamut kadai ka PC kepala institut kalau busy bah nak kamtaban ai kicing syakri po iba kamtam kadai po ka national highway te man kasngi menin men singi ki pa iba ki phone ba pek umdan ki sumar umdan ki doktor ki ba sa damit te bapri doktor morway ngim not ban keno ne ban kanben ki ai syakri bu hatam ring iba lase ka man pawan hang the ka duna palan te kata kadai kicing ka ba ki pa iba ki yakendo tina kaliang jingi mitang submit ikini ke memorandum ke beper ke bangila mention hangne na kamentaban pusngo si MLA ba MLA ang pusngo siya ka minister ba dipet ya ka health kumchu siya ka sarkar tina kaliang jingi MLA la polar bang simkhai kene bat ngil hiru la chukren ka por ikini ka penta te se lingba ka jingwan na jingi ba kasnong ba trelang ba MLA ang karman ba ka sarkar kan sngo kan snap kan ya ka jinong kam supai ba kamtam habri ko kaya tina mar ba iba hadin bala deban kentiu kedan ka ikwa bak sokar ka deban trekam pura ka kum ka kedan ka si kata ka de bangi kwa abak madu maka jingduna nadu ki dawai ro kumong hadu mata ki dangduna ki staff nurse ni dangduna ki ward boy ki ward girl ki dangduna nementa kedan sakata ki ultrasound hari haba umdan ki doktor ki ban operate ikto ke jumut yu sokar ko ra ki mesin ang theba kendan ata itu kitar ki badan amla kam ko ba mla petrekam ti kata ro de ke jing te kum kinong pang mata kadon ke building ke baki bu ban thia sejrong te unong pang umyo ban kiu sejrong umla ban lek namar umdon karam ke ban yarap u kentiu sejrong te ketur ko matoy yu ngindon gitu jing thia ke sejrong mala ada ubar ban lek thia pang kata umla ban lek te ngi kwa bok sakar kan pe ikini ke ebor khai le se i health minister ngim kwa bu sukut ke cingkular ta po assembly ban ong ba kamor kena se isi kalak tri kampura kum kata ka si reila dangi pej pat mata po ga round ting ngilap ba kene ka si kam tri kam ta te kata hi mung kwa te hadin lasil dak sukar kam sim khai kene kan matoy yu bagen teu kedan ka si kebahi bangin hak weng no tu jing tho si ro ai bakan sa ai ku si te kan lemu kalau ke jing laranya ke sukar ro bahadu kene ka cuk por ba menta ba jika sumar kino pendong kidang si sira kam tam ko mor keneng la sing lap ko long ko masot ini tu arbi ki PC sino kendong tilda ka mor keneng kadang sai ya ka jing sumar kam long ko biang kan no tam lagi wiki ko ba spo kendong surat tinata ka daw ngiwan ne ko long puspo bok sukar ngi kwa ba mar ka de ben sim khai ka ne ben pek ba la kumno kum kadan si saut ki doktor ki de bendan te kata di ba ngi kwa na kaliang jungi nang ba kumbo ong no mental se ko OPD ka poi kumba 100 plus sisngi nang ta kini ki IPD ki poi kumba 60 to 100 hak sibnai
yang ta kini ki emergency ka poi kumba sanspa tam hak shibrai ki emergency case ki poi poi ka CIC den ta kini ki delivery kumba ngi ki ba kha lakum lakum shibna ki poi khanyo hodu arphongot te prakhat pikat kata ka patient load ka dan hang the te kamut mata ka sarkar ka de ban sim kini ki sastik kita ta ba phero ban tip hodu ka no ka PSC ka don kam kini ki chingram te ngikwa ba ka sarkar kanda pekti kenai kini ki benta khnang ba poi ba uba de benyo ekte ka chinon kam komot bude benyo ki sakri bo phakan te sakwe ro kaliang na kaliang MLA lo kola ringi menta ba insaboi ka appointment ba ki minister rangkat ba kasnong ba MLA ni selek bumpus ngobyang i ru kini ki benta ba sim khya wud ba in le do ka kam khnang poi ba ki ba rang kam jing rap te kapo si mor khnang komot ba gen yo jumta namar ka por ba ki wan menjurip na kumta ban kentiu kerdan ni kethe kila don namar marchisin kila approve na kaliang ka government ban ithu na kum kasi isi te kemut kila di mustu lupa kemut kila pengkhe lupa ke baru khai kam hari kalau ka sa kalau mata government ke di bentani kamon ban le kam di bentak sekolah kai kini koi ba hari jing shangi I ba kumolong mata kidon ki doktor bikal de ban training kidon ki doktor ki bla de ban bikin ai posting ti ba fer kani kwa bikin petri kam kani ki tu doktor ba fer bok sarkar kala upload bisa bikin lek pulih sebarta kidi benwan ban sef no kani ki jing sakri ta koi ba tar koi alta ka sarkar ka stu ba kamla bani ai kemok nasi si ka de ban ai jing tho sngi kisnong bangi kisnong ni stu kan ni kwa tang kata na kaliang government ro stu ba kamla bale ai kani ki jing dawa ka jing kumpoi ba ai jing tho sngi kisnong ba ka sarkar kamla shu ban trekin nam tau koi ba abde koi kaya ada bukan sekolah ke bumla long kan ban ai jing thor kamla le kata he gwen kalian singi kwa til sin kalian supir phela kendo ka health minister mo bal stu ba kamla ni ai kamok si kumbangi kisnong long witness bin pensai kata ci dunang te ta ai ngi jing thor ya kisnong bon su thu ba ka komen kamla su ban le ai ir su thu ban sai su ba na kaliang uba Havingstone Kharpran ula ong bana kaliang jong u ul sim khia bha halor kini ka kam ha ka bagala don ru ka jing wan jurip na kaliang ka menteri ha ka ba ula yo ban pen sngo ya ki babun ki jing duna hanrei na kaliang ka sarkar pat kam pat la ban pen byang lot ya kini ki jing don kam nolor kata ula ong ru ba onang yai pen sngo sha ka sarkar halor baro kini ki jing don kam Oi, kabelero gini ki raba stong gini na stong small kring ke sim khia ni kam ni kdo enga halo gini ka issue pa gini si mal kring isai gini ka si mal kring ngaldo gistam char fly ka sim khia ba barngana akran usambri jiran kam bon ba hangtu no konglong ki chuma mbyang ki doktor te ba kini ki staff kidan bon isduna but nei na post ka por ngala ya kantu minister muram chong ka health Dr. Amprin Gando. Pada kita cu iru la simkhia ba ba ila one inspection ro bang si sin banya pet ban jurep ini ka chilong chingman ju ni se sin. Le kular ro ba in kwi jero kam ju ni bar khoi. Chingdo kam ki doktor ki ni ki tiar ki tar kam tu ki pun ba. But ndai hari kata ro la kendo bang iru ban ikran ni ka issue ndai arum ta pat ba kemudian kena action agak ba ini si la kul doktor ba balai doktor tadi wei kat ke si ke he bagi pun pak kena pang man ke si ya wan khamtam kini ki thajui pun pergi nang pang ke mau ke ba wan ke yang ke ba duk ba jenjar kita sebenarnya si selong jadi tington kini dalam sang cikar hu rei kalau kita pat don tingdo cikar naman ba Hani kasi ka pun doktor ito tamar way tay ang iban ko no doktor ba punyo sa way atngot dan do lang pas iway ray kata patbiang tinaba ting sha de don lang no kumba sangot doktor po CC tay kumba chalong chaman mata ka don sa ching e iganong kantong chingi ke ba don kam mi suvar makipun ba chiduna lang ban pindiang ke extero to banta kumsala but kita way da senru kim pada biang la tharu she minister dengan ai kopistu minister dan dai ni shu apet ni la da kim ne dan aus kumun man na kala jo unu khari kai kindu berbo ban dawai kin chilun kam dai kan na us kunu number bala da ka sarkar kam simkhya te sab sa suk ni pai pa ni haban lesi ka por suk ka por ni haban ya khiru margani ka kam na kam benta so forman nomor bangi tinggal output kat kum jel kam pa tada kam respond untuk kam pe so suka Te sudah kini gila di try komedi pada makan punya. Ang kani ngin ya persuve ngin ya lekin do ba ya ngin ya
Minister Longrom ngilam kat begini ki ngilam Shnong but ngin sara basandi yagini ka issue sakta kilat hi bang hapan ban penbol suka banai yagini ka CC nam tak chungha chung pe ba Habatien, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.